මෙම ගරු පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීතුමා ඔය ඊයේ කියපු කතාව නැවතත් කියලා ඉස්බුල්ලා මන්ත්‍රීතුමාගේ නමක් කියලා ඉස්ලාම් ධර්මයේ ගැනත් මේ කියන කතාව කරුණාකර ඉඩ දෙන්න එපා. ඩිජිටල් කරණයේදී මෙවැනි අසත්‍ය සහ ජනතාව අතර වෛරය වපුරන කතා කියන්න එපා කියලා අපි ගෞරවයෙන් කිලා සිටිනවා. මේකත් මෙතුමාට කියන්න කැමති. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේගොල්ලෝගේ ප්‍රදේශවල අපේ කෝවිලයක් කඩලා මාළු මාකටයක් කරපු මිනිස්සු මේගොල්ලෝ. අපි කවදාවත් මම කිව්වා පන්සල කඩන්න බෑ ජපානයට. ඉතුරු ඇමතිලා ඔක්කොම කියනකොට ඉතුරු එම්පිලා ඔක්කොම කියනකොට පන්සල කඩන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වා. පන්සල කඩන්න බෑ මේ රටේ ආගම කිසි ප්‍රශ්නයක් දෙන්න බෑ කියලා. හැබැයි මෙතුමාගේ ආගමේ තියෙනවා නම් අපේ රටේ එළියට අපේ රට ලැජ්ජා වෙන්න. ඒ නීති අයින් කරන්න ඕනේ. මරණොත් මට බය නැහැ. ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා මම කියනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපි විශේෂයට අදාළව කතා කරමු. අහිංස දරුව කොහමද බැඳලා දෙන්නේ? අවුරුදු 8 අවුරුදු 9 බබාලව. ඒගොල්ලෝ හිතනවාද? ඒගොල්ලෝ දන්නවද? ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඒගොල්ලෝ පන්සල යන්න බෑ කියලා. අපි විවාදයට අදාළව කතා කරමු. මෙතුමා නවේ මෙතුමාගේ සම්පූර්ණ ආගම ආවිලා මට කති කිව්වොත් මම මරලා දැම්මොත් වැරදි නම් වැරදි. ඔබතුමා නවේ හිස්පුල්ලා එයාගේ අම්මා තාත්තා දන්නවා තාත්තා එයාගේ ඔළුවේ මොකුත් නැහැ කියලා. ඒ නිසා සිංහලෙන් නම දාලා තියෙන්නේ හිස්පුල්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔළුව නැහැ. ඔළුවේ තියෙන එක හිස්පුල්. ඒ කියන්නේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ හිස් කියලා පොයින්ට් වල දෙන්න බෑ. ඔයාලා පොයින්ට් ගරු නිසාම් කාර්යාලය මන්ත්‍රීතුමා ඉස්බුල්ලා මන්ත්‍රීතුමා ගැන කියපු සියලුම කතාව හැන්සට් වලින් කපා දමන ලෙස ඉතා ගෞරවයෙන් අයද සිටින අතර දිගින් දිගටම අනිත් තන්ත්‍රීවරුන්ගේ වරප්‍රසාදයේ කඩවිද විදියට මෙතුමා කතා කරොත් ඒ නව කතාව නවත්තන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා විශේෂයට අදාළව කතා කරන්න. මම දැන් කියන්නේ මේ රට එකම රටක්. මේ රටේ ඉන්න මිනිසුන්ට අවුරුදු 9 අවුරුදු 8 බබා බැඳලා දෙන්න බෑ. ඒක වැරදි. ඒක ප්‍රභාකරන් කිව්වොත් වැරදි. මම කිව්වොත් වැරදි. ඒකයි කිව්වොත් වැරදි. ඒ කොහමද හෙට උදේ යනකොට හිතලා බලන්න අපේ දරුව ගිහිල්ලා අවුරුදු 9 බබාව එක්කෙනෙකුට බැඳලා දීලා හෙට උදේ වෙනකොට එයාට පන්සල යන ගරු සභානායකතුමා කොච්චර වැරදි කියන්නකෝ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒක කවුරුන් මෙයා නවේ මාව මරලා දැම්මොත් සල්රාන් මගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා බෝම්බේ දැම්මොත් වැරදි නම් වැරදි. ඒක මම ඒක ඉවර කරනවා. මම අපි බලමු 1983 1983 ஆண்டு எங்களுடைய இனக்கலவரம் உருவாகியது. அப்போது இருந்த காலத்தில் இருந்து 1990 ஆண்டில் இருந்து எங்களுடைய இனம் சில சம்பந்தப்பட்ட இனத்தவர்களால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டது. எங்களுடைய உயிர் எங்களுடைய உடல் உறவுகள் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டது. ஆனால் அப்போதுதான் நாங்கள் ஆயுதம் தூக்கினோம். 1990களில் கூட என்னுடைய தேசிய தலைவர் இவர்களை சொல்லியிருக்கிறார், உங்களுடைய உடைமைகளுடன் வெளியேறுங்கள். உடைமைகளை எடுக்க வேண்டாம் சொல்லவில்லை. ஒரு நாள் கொடுத்திருக்கிறோம், உடைமைகளுடன் வெளியேறும் என்று சொன்ன வரலாறு இது. நாங்கள் இவர்களை கொலை செய்யவில்லை. ஆனால் எங்களுடைய தமிழ் மக்களை இவர்கள் வெட்டி வெட்டி கொலை செய்திருக்கிறார்கள். கிழக்கு மாகாணம் முழுக்க எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய ரத்தம் ஆறாக ஓடி இருக்கிறது. மட்டுமல்ல, எங்களுடைய அம்மன் கோவிலை இடைத்து மீன் மார்க்கெட் கட்டிய இனம் இது. அது பிழை என்றால் பிழை, அது யார் வந்தாலும் பிழை இல்லை. ஒரு விடயத்தை நான் மேலும் சொல்கிறேன். நாங்கள் ஒரு பாவப்பட்ட இனம். 2009 வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், அல் ஜசீரா என்ற தொலைக்காட்சியிலே உங்களுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் மிக தெளிவாக மூக்கறுக்கப்பட்டிருக்கிறார். சூர்பனகை மூக்கறுக்கப்பட்ட வரலாறு, ராமடன் தங்கை மூக்கறுக்கப்பட்ட அதே வரலாறு உங்களுடைய ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் மூக்கறுக்கப்பட்டிருக்கிறார். 2009 ஆண்டு எங்களுடைய இனப்படுகொலை, என்னுடைய சகோதரன், என்னுடைய அப்பா உட்பட ஒவ்வொருவரும் காணாமலாக போட்ட போது இன்று வரை இந்த சிங்கள சமூகம் எங்களுக்கு நீதியை தரவில்லை. எங்களுடைய தம்பி இளங்குமரன் அவருடைய கருத்தை நான் இதில் சொல்ல விரும்புகிறேன். என்னவென்றால், தம்பி இளங்குமரன் சொல்லியிருக்கிறார், சர்வதேச விசாரணை இந்த நாட்டில் தேவையில்லை என்று. கவலை என்னவென்றால், என்னுடைய யாழ்ப்பாண சமூகம், எங்களுடைய அமைச்சர் உட்பட அனைவருக்குமே வாக்கு போட்டது எதுக்காக என்றால், எங்களுக்கு நியாயம்